Hello Karbiang, welcome back to my YouTube channel. Kechengsi kado kabe Karbiara doana phache tame nilihin pening kasam kardom na pajerik lo kardom. Karbiang long pen nong nam chitang long man penki do Karbilam kanarjana long kache parjanu theknai araje ki minaya bang phi akhai pi mirmili hanse pi. Alam ni puthot non Karbilam kanarjana ki mia long kache parjanun 2.1. Labang sulam kanarjana men lake itum kaching hon. Kaching hon nala Piteru reti bedona Ngising wikang samla ko an Tidover pula nilong an Labang solam kanarjana long kache parjanu na bang phophan ilitum thek ponik long jilake akihai kidalo jising rengma. Alang like 49 Karbi Youth Festival 2023 aning kana long Mr. KYF along setami first runner up anong e kache palong nun abang phuiklo. Labang so lunjir kilun alun se polun se pe atomamen lake nongnam chithanglong Karbi alunjir kilun theknai asi karjumena na alun se polun se pe atum lun se po Mongol rong pi lapen ke lun se pi Jyoti terang pi. Labang solam kanarjana long makeup artist abang pi lake nongnam chithanglong makeup artist abang phi akihai pi Rupjili terang pi. Director of photography editing lapen ke colorist abang phulake akihai Montu Crow alang lilake Mave studio pen. Labang solam kanarjan production manager abang phulake akihai Omar Hanse. Labang solam kanarjan lang ing me pig ji lapen ke alunjir sitame arjuig me pig ilitum kaddo ka bestame prapchin pen labang solam kanarjan Sonse studio production YouTube channel along setame lang poniglong na prangpo. Pinia video lang mesen pulote video pan lagi sipira video pan share ponikra lapozon tak taka video gilang poniglong verja pan nili tuma channel pan kang hon pe subscribe ponik pupusin ning chithelo tang te pinia video ke panik belo kardom.